Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem oraza ustavuşunun iki quvanishi var degan. Sol iki quvonishdan qanday ekanini bilasizmi? Endişe mına hadisga nazar audarayıq. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lis-saimi farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha bi fitrih ve iza laqiya rabbah fariha bi sawmih. Ravahul Bukhari ve Muslim. İmam Bukhari men Muslim'den jetken hadiste Allah elchisi sallallahu aleyhi ve sellem bulay degan. Oraza ustavuşunun iki quvanishi var. Avuz açqanda, avuz açqani üçün quvanadı. Rabbisimen qavuşqanda, oraza ustagani üçün quvanadı. Allah Taala barşalarımızdan ustab жатқан orazalarımızda оқып жатқан таравих намаздарымызды қабыл етсін. Және де өзінің құзырында ораза ұстағанымыз үшін қуанатын құлдарының қатарынан етсін. Рамазан мүбарак болсын.